Kia ora te iwi e haere ake nei I te karere. Ko te reo o te taiao, ko te reo o te iara, te matua ki te huinga reo, kei whangārei e tūana I tēnei wā. I tēnei rā, I te taurua mano mā whitu, ka uru tomohia te whārua o ruatoki e te ope prihimana mau pū, I runga I ngā whakapae whakatuatea. Kua tata ki te Kēmu Constellation Cup tuatahi ki Wainganui I ngā rarau he hiriwa me ngā taimana o ahi treiria. Engari ko ngā tōranga pū o waho I te kōti, te aronga nui o te marea I tēnei wā. Nō reira kei ngā māngai rehe o tēnā iwi o tēnā hapū tauti mai anō ki te karere. Mai te reo ka whakamahia I te wā o te wāmu ika, ki te reo I te wā o te hoi waka Māori. Ko te reo o te taiao, ko te reo o te iara, te matua ki te huinga reo, kei whangārei e tūana I tēnei wānei. Arā, kei te kura kaupapa Māori o te rā whitiroa. He kura reo motuhake tēnei, mā ngā tauira o ngā kura kaupapa Māori aho matua. Kei a Hārata Brown, te roa ngā atu. He whakangungu hoi waka Māori. He wāmu ika e tuku ai te reo Māori ki ngā tai o te ao. Te krahe whakaako nei au, ko ngā mau o te moana, ko te taha ki te korepe ika, ki te wāmu ika, ki te ika pāua, ki te pāora ora kutai, ki ngā mahi katoa e hāngai ana ki a Tangaroa. Me te takutai moana. Ko te hakaaro Māori, ko te hakaaro, ko tēnei mea te reo Māori, ko te reo Māori te kaupapa, koe nei te take, ko hara mai, ngā kura kaupapa Māori, ki runga o tātou, ki runga o te taitokerau, ki tēnei mea te huinga reo. He mea whakahaere te huinga reo nei, ki te kura kaupapa Māori o te rāwhitiroa. Hei whakatōpu I ngā ākonga aho matua puta I te motu. Ka tūtaki ake I a ihirangi heke, I a atua matua tēnā, ka mutu, ka kite I te hāngaitanga o te taiao ki ngā mahi atua, ka heke anō ki a tapu waikura, ko papa wai ngata mā tērā, ka kite anō, he hononga anō ki te taiao me ngā atua Māori, ka heke anō ki tēnei āhuatanga ki mā taiao, ara ko ia ko te tātaiaro e whainei e tātou. Ko tō mātou papamahi, he torotoro taiao, so ka puta ki te taiao, ki te ako weta I kōrero, no roto I te ngahere, e tata ana ki te kura nei, o tui hau, te tehi rerenga wai, me ngā kōrero atua, ka nō ki roto tau ngahere. Me te whāinga matua kia rere ko te reo Māori ki ngā tai katoa o te ao. Ai mā ngā kaiako I kua piri mai ki tēnei kaupapa. Mai te tira o mātaiao, te tira o toi tangata, tērā te tahi tira, kua hu mai I roto o Rotorua, ki te whakaako I ngā mahi whakaari, I ngā mahi puoro, te whānau pē whairangi. Ko te hehia, kia kite, kia tūtaki, kia hongi, I ngā atua Māori katoa, I roto I tēnā taiao, ka mutu, kua rātau reo I roto I te taiao. Ahakoa pakeke mai, tamaiti mai, taiohi mai, kaumātua mai hoki, kua Māori mai hoki I tahi kaiako I o rātou tamariki pakipaku nā reira. He paitikiti ngā tangata rereke katoa no wāhike. E mana I te kōrero o roto I te aho matua, tōku reo tōku o hoho, tōku reo tōku whakakai mārihi. Hārata Brown, te karere. Kua uatu te waka o ngahi raka mai tawhiti ki Hāmoa, whai muri hoi te wehenga I tauranga moana ko tahi marama ki muri nei. I u mai te waka nei ki tāmaki makaurau mo te wā poto e toru wiki ki muri nei. Ka tahi ka whakawhiti atu I te mōna nui a kiwa, ko ngā kai whakatere waka o te wā e whakamātautau hia ana, kia kite ake ai mena ka tāia e rātau te waka te arahi atu ki Hāmoa, mā te rā, ngā whetū, te hau me ngā tohu taiao. Hei ngā rā tata nei ka huri, ka hoki mai anō ngā kau moana nei ki Aotearoa. Nā, kia tahuri ake tātou ki tā tātou manuhiri tōranga pū o te rā nei ki a Huhana Lyndon o ngā Kākāriki. Huhana e mihi ana kia koe, tēnā koe. Tēnā koe te manaha o tira, tēnā koutou katoa.
E hoa, ka tahi anō, ka kōrero moana me te tainga atu o ngā hiraka mai tawhiti ki Hāmoa. Kei konei hoki te pire taku tai moana e wānanga hiane, e tau kume hiana, i roto i te whare pāremata. I tainga kōrero ki hea i te mutunga o te rā a pōpō. I nā pō, i tohe mātou ngā mema o te āpetihana mō tēnei take mō te ture takutai moana nei. Me tō mātou ki, he takahitanga i te Treaty o Waitangi. He mahi pō he nā tēnei kāwanatanga. E tūkino ngiana i te mana o te Māori me tōna pānga ki te papa moana. Nō reira i nā pō, tata ki te whitu haora te roa e tohe ana. Hei a pōpō, ka puta mai we tahi whanaunga me te tahi petihana, hei whakakaha, hei whakapakari ia mātou ngā mema pāremata e mihi ana ki ngā mema o te āpetihana mō te tohe nui mō te takutai. Mō taku he kia a pōpō tōna tikanga kia atu kia i tainga kōrero ki hea ina nahi. Nā, i nāinei ka kōrero mō a pōpō me te pētihana i kōrero tia e koe ara ka tau atu ki te whare pāremata a pōpō. Nā, ko te ture meka nei, ko te ture taku tai moana nei te pūtake o tēnei pētihana. Ki o mōhio tanga Huhana, toko hia kua waitohu i taua pētihana. He mana rānei tō te pētihana nei ki te whakaawe i tēnei pire. E mihi atu ana kia Ruben taipari e puta mai ana i muri whenua i tēnei wā tonu. Haere mai ana anga atu ana ki te whanganui ātara ki te kawe mai i tēnei petihana. He mea whakarite nā hone harawira toitu te treaty. Hei whakakaha anō kia puta te reo o te hāpori me tō tātou iwi Māori e pāna ki tēnei pire mo te takutai moana. Taku whakapai i nāianei tata ki te rima te kau ma rima pea mano, rima te kau ma rima mano te rahi o ngā tohu ki runga i taua petihana me te mihi ki ngā kai kawe. Ruben nei i haere ki roto mā tātua ki whakatāne ki te kawe haere te kaupapa kei taupō nui ātia ia i tēnei wā. Pōpō ka puta mai ki te kau mātahi karaka i te ata mō tēnei petihana. Mā mātou ngā mema o te petihana e mihi atu ana ki aia mō tēnei kawenga nui. Ka nui te mihi kia Ruben, e tai ki ngā paratera tangata mo te taiao mai mohoa noa nei. E hoa, e mohiona tāu ki ngā raru kua pātu ki te Pāti Māori. Ko puta tā rātou reta. Nui rawa te pūtea i pau i a Maria Meno Kapakingi, ko tētahi wāhanga o taua pūtea i haere ki tana tamakia. Eru Kapakingi, tuia ki tēnā, i hia ngā rangatira o te tai tokerau. Kia nui ake te kitea o Maria Meno i te rohe, ko ia i whakaheke ai i tana tūranga kai wepu. Enei momo kūraku katoa kai roto i te reta i tukuna e te Pāti Māori ki warātau mema i te pōra. O whakaro ki enei raru kua pātu nei ki te Pāti Māori e hoa. A mātou ngā kākāriki e mōhio ana ki enei momo nekehanga. Me te aroha nui ki ngā whānau o te Pāti Māori anō ki taku whaia Maria Mino. Ko te aronga i nāianei mōku ake ko te mahi. Pēnei te ture mō te takutai moana, tētahi atu ture e pāna ki ngā kuratini hoki, he nui ngā pakanga ki roto i te whare pāremata. Nō reira koia tō mātou aronga i nāianei ko ngā mahi kikino nei o te kāwanatanga ki runga i tō tātou iwi Māori. Koe ra te mea pāpauri ne, kua hua ake nei raru i wainganu i te Pāti Māori. I te wā tonu o tēnei pire taku tai moana nei tōna tikanga e aro pūana tātou katoa ki te pakanga atu ki taua pire. Hoia nora e hoa kia tahuri ake ki tētahi rohe e tatāna ki tō ngā kauara ki te rohe o te kaipara. I nā rā hoki tino tata te rehi mo te tūranga o te kahika o kaipara. Anā ko te kahika tuarua i mua nei a Jonathan Larson ki te tāhuhu rangapū o te ringa whakawhanake o te roroa kia Snow Tāne, ai ki ngā kōrero e rima pōti noiho te wehinga i Wainganui a rāue i tēnei wānei. Huhana e ohorere ana rānei koe ki tēnei āhuatanga i rungi te mōhio ko te kaunihera o te kaipara, te tuatahi ki te whakakore atu i ngā wāri Māori.
E mihi atu ana ki te hunga pōti, anō ki te hāpori, e tautoko ana pau te kaha ia matua snow, e ki te ngana ki roto i te wāri o te wairoa, ko ia ka tino eke mō ngā pōtitanga mō te tūru tēnei wāri auraki nei. Nō reira, tērā pēr, he huri ngā tai ki roto i te kaipara. Kia tū, he koro matua Māori tuatahi mō tō tātou rohe. Mihi atu ana anō kia Jonathan Larson, ona mahi mo te kaunihera, ngari ko tō mātou tangata, ko Snow tāne tonu. Kia kaha mai e te kaipara, e tatari tonu ana mātou te iwi mo tēnei whiwhinga nui. Ka pai tēnā kōrero, hei whakakapi ake i tā tāua wānanga i tēnei ahiahi huhana e mihi nui ana ki a koe, ki te au i a koe, e tohe ana i roto i te whare pāre matina nahi ki tēnei pire weri nei ki te pire takutai moana. Ka mihi te ngā kau ki a koe i tō kaha i te hāpai i ngā kaupapa nei i oranga mō tātou mo te Māori. Ka mihi ki a koe, Huhana Lyndon, tēnā koe. Tēnā koe, tēnā no tātou katoa. Ka pai, kāti e te iwi, tēnei rā nei te taurua mano māwhitu, ka uru tomohia te whārua o rua toki e te ope prihimana maupū. I runga anō hoki i ngā whakapae whakatuatea. Ka mutu ko tētahi hunga i tino rongo i te whētukitanga o Tauawa, ko te hunga tamariki. Te kaumā waru tau i muri mai, kua kōrero mai te kui a rongonui o tūhoi a Waiarani Harawira kia pūkāia. Mo āna mahi āwhina i ngā tamariki i pā kinotia me te ara i ta whāia e rātau ko tōna hapū kia maurua i te mamai i tēnā. Whakawehi, whakatumatuma. Karekau koe mōhio me nā he tāne, he wāhine rānei, nā pirihimana. Nā te mea o rātau kakakatoa, he pano, me o rātau pōtae, pēnei te pōtae nei, karekoe ki te ngā kanohi. Koe nei ngā kupu e kōrero nui tia ana, mo te āhua o ngā whakahaere a te hunga prihimana, i te rangi i tūkino tia ai ngā wairua, o ngā uri o te whārua. Tai atau ki te raupatura. Ta tātou ko puta mai te tahona prihimana, tō rātau rōpū. Ka hikoe haere mai ki au, te hikoe atau koe te hikoe mai ki ahau, me tana pū. Kohu atau, i te gun out on my face. E hia nei ngā whare o te whārua i uru tomohia, ka kōtore Wenerei ko ngā whānau, matua rā ngā tamariki. Ka kōrero taku tunani te tahana atu nā pirihimana me warātau pū, te ohorere, te mataku, kauru mai te wehi. I roto i nā pēpēra, ka mea atu tētahi o nā moko puna ki tō rātau koroa. Koro, te tiro, hea tērā. Te tiro ana atu o te koroa ara ko te rama o te pū, whero. Karekau he āwhina ki aia. Kāriro matana kuia toni e mahi atana kuia kia putai ngā whakarotana mokopuna, ka whakamahia kia toro pikitia. Kia tā pikitia. Mo nā mei ki teia, nā mea mataku ana, whakamataku ana i aia. Ko taua whakamataku tonu i ngau kino i ngā tamariki. I ki te a kanohi nei a te Waiarani i tēnei tū a huatanga, i wāna mahi āwhina i ngā kura kōhanga reo anō hoki i te rāwā. Engari hai tāna, e hara i te mahi mā mānoe ho. He roa tonu te wā kataheno mātau ka āhei ke te tiro āwhina. A hakoe te reri nā psychologist, te rāhuna. Ki te haramai ki te Māori, ki te āwhina i nā tamariki o te whārua. Karekau i tukuna. Karau moho e aha e kāre whakamāhako te pātai hia karekau i. Engari ka katia rātau, ko te mea anake i puta mai ka noho i taku taha, ka noho māua ki te tiro mātau pōhana, te kimi rau, ki te whakatau rautaki. Ai āwhinei wā mātau pēpē. Ko tētahi o nā ara i whāia e mauru ai te mamai, ko te karakia, ko te whakawātea. Ka haere katoa mātau ki te awa, te whakawātea i te karakia, te whakawātea i nā mahi
i mahia. Te whakawāte i ngā tamariki. Te whakawāte i ngā whānau. Ka whakahokihia ngā karakia mai i te awa i ngā whānau ki te marae. Koe rā te oranga i whaia e tātou i te kaina nei. He kāinga e whai oranga nei ngā uri, aha kua ngā auhitanga o mua. Wikitoria Day, Pūkāia. Ki te wai paunamu i Anei, kei te tino angi tū ngā mahi maina i te taiao Pautini. E rimarau tūranga mahi hou hoki a kua hua ake i te kaha o te whanaketanga o ngā kaupapa kiri koura, kiri onepu kohuke. Kei roto pū a Pautini a ngaitahu i te hāputa i enei mahi. E tautoko ana i te kohinga o enei rawa o te whenua, i raro i te mātā pono o te kaitiaki i te taiao me papatū ānuku tonu. Ina rā hoki mena ko te paunamu e kohi ana. Ia te hia tētahi o ngā kaupapa maina nei ki te kotahirau toru tekau tāpaitanga whakahe, ko te kino ka rewa ki te kōhau, ko te kino ka pā ki ngā kararehe me te turituri warawara o ngā mihini ngā take nui o te whakahe. Kia hatea, i whai tonu taua kaupapa i tana tohu whakai, engari he here kei runga e pāna ki te taiao. Hei tā ngā rangatira a iwi a kene pea ko enei rawa nei te tohu o te huringa atu i te roa o te whirinaki ki te waro. Much of Tai Potini has been heavily mined. In the early days, there were no environmental safeguards or rehabilitation standards or expectations from the community. So we have seen parts of our West Coast land left in quite poor condition. But today the situation is very different. Mining practices have advanced and many operations that we've got across the coast are reworking and remediating old mine sites. So from a partnership perspective with the Regional Council in Pōtinaitahu, there is a shared view emerging that responsible mining can proceed where it improves the health of the whenua and the waterways, but leaving them in a state that was better than they were before. Ko te Wenerei i Anei, kia rere tonu ngā hua nui ki te katoa o te hapori me te rohe o te taiao Pautini. Kia pakari tonu ai, hei te wā ka mimiti haere anō ngā wā o te tōnuitanga. Nō reire te iwi hei muri ake i ngā whakatairanga kua tata ki te Kēmu Constellation Cup tuatahi ki Wainganui i Ngararau he hiriwa me ngā taimana o ahi treiria. Engari kei wahoke i te kōti, te aronga nui o te marea i tēnei wā. Ki mai anō ki te Karere, kua tata ki te Kēmu Constellation Cup tuatahi ki Wainganui ngā rarau he hiriwa me ngā taimana o ahi treiria. Engari kei wahoke i te kōti ngā whakaaro o te marea i tēnei wānei. Kua tahurike te ringa tītere o te kapa Grace Nweke ki te tautoko i te kaiako, kua whakatārewa hia nei ara ki te tautoko i a kahurangi Nolene Taurua. Kua rihaina tētahi o ngā kai tīpako i te kapa a Gail Parata. I te mea kāre hoki aia i te whakai ki te whakatārewatanga o kahurangi Nolene. Anei rā a Tāroi Black. O te kauhau, o nā kauhau i rano na whānuitia e te ao. Knowles, if you're listening, we love you and we miss you and we want you back here. I tū mai te ringa tītere a Grace Nweke hei tai tuara mō kahurangi Nolene Taurua. Do you still stand by what you said at the end of that third TJ test? Yeah, absolutely. I think if I could do it over, I would choose my words a bit more selectively. But reflecting, I don't regret what I said. E ai ki aia i taua wā ka tautoko tōna tira i a Taurua, ki hai rātou i mōhio ka pēnei hoki o na whakaaro. I am confident to feel strongly about my position, but also fully back the team and the girls here and the job to do. And I can't change the results of the mediations and what's gone on. Ka tūtū mai a Gail Parata. E kore ia mo te hoki atu hei kai whiriwhiri mō nā rarau he hiriwa. They've been treated very poorly, in my opinion. I think that Netball New Zealand and New Zealand Players Association have really overstepped their role when they, I suppose, organised the review. I mahi nā tahi tēnei kai tākoro o mua me taurua mō nā tau maha hei kai whiriwhiri, hei kai ako tuarua hoki, he hoa pirina tahi e kore e motukina. Never saw a coaching problem. Dame Nolene was very clear with all the players of the standards that she expected.
Kei te tohe ia I te toko iti o aua kaitākoro I hiahia kia hina a taurua ki raro. I've been an athlete before. I know what it's like to not like your coaches. And athletes talk all the time about their coaches, but you know where it's escalated to now, it's really, really disappointing how the whole process has been handled. Someone has to fall on the sword, I suppose. Hopefully that's not Nolene. Hei ko tāna, kua whati nā tikana ki waina nui I nā kaiako me te uepu o poitara whiti Aotearoa. That really hurts too, that part where, you know, the respect that she should have, you know, it's been trampled all over. She's a dame, you know, you don't see any other dames getting their names ran through the mud. Kei te purere katoa nā whakahaere e kore pea e ea I tēnei wā tonu. Taru Black, Te Karere. Hei tā, poi tarawhiti Aotearoa e pāna ki te rihainatanga o parata. Kei te tuia o rātou ngutu I tēnei wā nā te mea he take mahi tēnei engari ko ngā kōrero a parata kei te heke. Wenerei TV, hei muri ake I ngā whakatairanga ko ngā huarere o te wā. Nau mai anō e whai ake nei ko ngā tohu huarere moa popo. As a matter of fact, a bunch of them itching for you to scratch them. I'm trying to hide it with me. I'm trying to come with the rain. And I'm gonna make it known, 'cause I want them to know my lady. You're my lady. Yeah, you're my lady. You're my lady. My diva, lady. E tiwi, ko te waiata e taunaki ana I ngā kōrero huarere I tēnei rā, ko Lady nā te Angelo. I mate ia I te rānei, 50 mātahi ngā tau I te mate pukupuku, engari he mahanga Māori e rata ana ki āna waiata. Ko ia, ko te karere I tēnei rā e hoa mā, kia ora hui hui mai anō, tātou katoa. They don't know that I'm your man. You're mine. Ko te reo, te take.